şükür. Kuala Lumpur'un aeroportu. Bunda jiv жүрмес bizden. Aeroportda El Centralny diye zdaniyeye varıp gitmedim. Bunda meşit var belekligine. İdene taş конечно. İki namazlık jetim de çoklap aldım bir 1 saat. Как ни странно, нормально çoklap aldım. Hazır барага керек Центральный зданияга. Aeroport bir gina здание түгел, мында көп здание. Шуңа барып жетерге керек. Регистрацияны өттім. Вот мене Kuala Lumpur'un aeroportu. Her türlü жерде. Bunda бик зур әкәмәт, зур аэропорт. И bir gina здание түгел, алар 2-3 здание. Шуңа әллә кайларда жүрүгә туры килә. Хәзер инде регистрацияны үткәч бара керек таможенный зонага. Хәзер шунда китәм. Менә монда выставка бара. Национальный малайский дом. Кстати, менә бу яшел машина мини дип атала. Бик күп монда. Бик нык ярата. Кыйммәтле машина, но халык бик ярата баланы монда. Менә бу малайский дом битеннән яшәгәннәр. Так, мин походу не тот яктан карыйм. Посоветуйте нәтиҗә здание мен да булдым. Ремонт итеп карап булмады. Яманда да гын. Дигез мен мондан карыйбыз. О, батуки яманда булдым мен монда битен халык җыелган. Нормальный качество фотографиялар инде. Вот. Осы кытайский культура, менә шундый зданиялар бик күп, әкәмәт күп. Менә монда ниләр бар уталар. Так. Булар кем? Булар малайслар. Малайский национальный. Булар тоже малайслар. Аккуратно гынайтып яшиләр. Булар индуслар. Монда тоже бик зур общиналар, 15% индуслар. 20-30 миллион кешегә ул относительно әллә ничә миллион кеше, 5-6 миллион кеше. Менә монда күрәләсез, шәһәр бит инде 60-нчы еллар, 70-нчы елларын чыгып торганнар, киенгәннәр. Кинотеатр. Вот. Дикине модасы булган. Йөргәннәр. Бunda шәһәр Махадеви. Бик күп менә шушы микрорайоннар. Малайзиялар, индустар бергә торалар. Вот шуңа сызым реально менә шундый зданиялар бүтән җирдә. Шушындай 2 этажлы, 2 этажында торалар, 5 этажында магазин. Малый бизнес нык развит. Мен белмим монда, ну бер ярты халык малый бизнеста яшәйдер. Безнең бөтен Россиядә малый бизнес ол bilmiyorum, bütün җирдә пятерочка магнит и кайбер җирдә редко магазиннар тора. Монда сетевой магазиннар вообще минимум. Частный бизнес bütün дөньяда баскан. И шуңа теге ниндидер корпорациялар бай түгел, гади халык бай тора. Чөнки малый бизнес развит. Bütün җирдә нәрсәдер ясыйлар, bütün җирдә нәрсәдер эшлиләр. Көтеп утырмыйлар, колхоз килеп эшләр, совхоз килеп эшләр дип. Көтеп утырмыйлар, кемдер килеп магазин ачар, кемдер килеп завод төзер дип ата бездә бит ингел шулай. Вот ник завод ачмыйлар, ник завод ачмыйлар. Үзләре эшлиләр, көтеп утырмыйлар, кемдер килеп нәрсәдер эшләгәндә. Иммиграционный контрольны үттем. Монда инде главная претензия не больше 30 дней. Минем 26 көн булды Малайзиядә. Бер айга җыелмады. 26 көн. Бер көн бер нәрсә бәйләнмәде, бер нинди лишний срок бирмәделәр, мотор гына узында китте. Самолетта отырам бер мужик утырды да бик мотор итеп уйнады. Temloşlar var bizde de.
Бик мотор ойнады, мен яздырмадым инде вакытны. Вообще шикарный треп. Вот, bir толпа вьетнамецлар белән самолетка барабыз. Вот. Шушындай кызык самолет безнеке була бугай, мотор койрыклар белән. Самолетка утырдым. Bunday motor qanaqasi bo'lmadi. Kişiler samolyot qanaqasam bular? Verto'lin 60%'dır. Bek tutuşturuyor. Mında işqanda Balankavidan çıkılıyor. Самый кызыгы bu Kuala Lumpur түгел, Kuala Lumpurda 50-60 километр. Аэропорт Kuala Lumpurda 60 километрда урнашкан. Монда уже шундай модный современный шәһәр. Эчтәдә бар. 20 елдан аны күлне булып ясаганнар. Посадка киттек. Вьетнамның недер зур елгамында. Беренди Меконг түгел микән? Ото Вьетнамда мен бергә елганда беләм. Меконг дигән инде шәһәр бар ди. Лар соның поселоклар, но бик плотный застройка. Дананг дигән шәһәргә барабыз. Аэропортның утыра торган полосасы полотной частный застройкага терәлеп тора. И без самолет белән утырганда 15 метр өстән домнарның өстенә чыгып киттек. Ну, может 20 метрдер инде. Шуңа вакытым булса, шушы домнар янына барып карармын әле, самолет утырганны карарга. 20 метр астан. Üstünden самолет чыгып киткән, кызык булачак. Дананга бару минем планда юк иде. Вьетнамга бару иде минем планда. Желательно Ханойга. Но Ханойга билетлар бик кыйммәт булды. Дананга 2 мәртәбә дешевый булды. Һәммәннән инде автобуска утырып китәргә була. Но бу шәһәр диңгез кырыенда урнашкан. Әзрәк 1-2-3 көн жал итәсем килә. Тоту көннәрдә укыдым, башларым шакмакланып бетте. Бераз жал итеп алыйм әле. Алтутеге Ланкавида булдым мин. Диңгезгә 2 мәртәбә генә чыктым. Диңгезгә якынрак торып, әзрәк диңгез кырыенда бераз жал итеп алырга кирәк. Ә бу шәһәр үзе артык зур түгел. 200-300 мең кеше. Ну, аэропорту серьезный. Мин мотор җирләр монда бөтен җирдә. Вообще Вьетнамның мотор диләр күреп кайтырга инде. Минем планлаштырылган бит инде башыннан Вьетнамга барырга. Мен просто сезгә сөйләп кертәм. Теге кайберләр уйлыйлар. Без случайно йөридер. Минем план маршрут капитально язылган. И мен маршруттан вообще күчмәдем. Туда все это время. Шундай мотор аэропортның ниләре, инсталляциялары, ясаганнар. Деген тесті күрінә. Келіп жеттік. Шундай мотор аэропорт, аккуратно. Яшел бөтен дөнья. Хәзер бераз акча алмаштырырга кирәк. Нәрсәсе яхшы, бөтен җирдә килгәч урнашып үзеңә дуслар табасың. Монда да шулай бер кызык дуслар. Ланкавида бик дуслаштык без бер компания белән. Австралиецлар, британецлар. Вообще рәхәт жал иттем мин алар белән. Жал дип инде кич белән хостелда чәй эчеп утырабыз. Алар машина арендовать итеп нигә бардылар, тауларга менделәр. Аннары нәрсәле пляжга алып бардылар.
Ошондой не гади кишилер. Бигрәк рәхәт итеп эшләтергә. Та автобуска киләм, һәм беләсезме, күземә нәрсә күренә? Күренәме, шыммы, юкмы? Ну, газель, газель. Эй, менә сиңа газель китте. Утырдым газельга. Үзегезгә күрә күрәсез, безнең российский газель. Монда Wi-Fi бар бесплатный даже. Орысча язуларны куптарып бетергәннәр инде, калмаган орысча язулары. Вайтилга әйткән Россия, Россия ди. Английчә киттем шәһәргә. Российский газельга утырып. Монда таксистлар бар, таксистларга һәммә газалар кыйммәт сорыйлар. 5 мәртәбә күбрәк. Масса населения, мопедларда, иратларда, хатын-кызларда. Миңа, скорее всего, тоже мин монда бер айга киләм. Придется мопедка утырыргадыр. Самолет еще. Я бы утра или шамы, yok şabı. Утыралар икенче жактан. Мен шунда инде урамнар 34 градус урамда. Машиналар минимум 70%, даже 80% автотранспорт монда мопедлардан тора. Әлмим Ханойга барасы бар, анда инде вообще дурдом диләр. Йөрерлек түгел, бөтен җирдә мопедлар ди. Матайлар. Мине газелем калдырды. Монда хәзер көтәм 16-нчы автобусны. Менә күрә аласыз инде стиль строительства диде. Вьетнамда күптән сөйләгәннәр инде. Узкий домнар кыйммәт площадка тора 5 метр, 6 метр күп дигәндә. Артка теге домнар 20 метрга китәләр. Шундай прямоугольниклар инде крайне странный. Бик бай кешеләр генә 5-6 метрдан киңрәк домнарны сала алалар. Хәзер көтәм автобусны. Минем әле 4-5 километр ни барырга кирәк. Или җыю барыргамы? Кстати, вьетнамецлар вообще английчә белмәсә белмиләр. Ничек шуны сөйләшеп карадым. Аэропортта шитергән бер кыз гына белә иде. Аэропортта шөпшә белә инде алар тиеш. Абла урамда, автобуста беркем бер нәрсә белми. Бу мопедлар, күрсәгез монда. Әбиләр бер 75 яшьлек әбине күрдем. Ну, белмим инде яше, паспорт күтәреп бармаган и. Намалай партай беткән бер әби, менә шулай балалар, ниләр монда, бөтенесе. Бөтен халык мопедта. Вот шундый хәлләр. Даже не баскырып бар монда, зур шәһәр булмаса да. Авызыңа подкачка белән утыра. Подкачивает кемнең мопеды спускается тәгәрмәчне. Менә мопедларны күрә аласыз. Егетләр, кызлар, әниләр, бабайлар, әбиләр, бөтен сөриләр. Менә балонда утырганнар. Бөтен халык мопедларда. Төрле мопедлар алалар, моторлары бар, аның әле диндиләре бар. Менә дуслар, Даннан шәһәре сезгә. Шундай небоскреблары бар. Тегенде дә тора. Зур елга. Малай булды кебек. Тегенде шикло бар, обязательно кертеп карап чыгарбыз. Бик интересный искегә шагат. Менә күпер дилди зур. Монда бер күпер, теге вообще американский күпергә шагат. Брюклинский мост. Бусы вантовый безнең нидәге Владивостокта кебек. Бусы карагыз монда нинди күпер бар, тагын зур вантовый. Вообще интересный күпер. Еракта. И монда якыдрагы дракон күпер күрәсезме? Күпер дракон. Бик интересный монда. Шамаган бу 300 мең кешелек шәһәргә. Походу зуррак булган бу. Капитальный шәһәргә шаган бу Даннан. Вот шай барабыз. Егетләргә Алла ярдәм бирсен, күперне чистарталар. Молодцы, бишле. Мао Цзэдун best. Күперне чистарталар. Ржавчинадан. Күпер, кстати, күчәтергән. Корабльләр үткәндә, тегендә күчә. Теге бергәләгә. Или бу якка күчә, теге бергәләгә. Йөри торган күпер. Буның йөргән күрә кирәк әле килеп. Обязательно. Бик интересно. Теге күтәрелә торган күперләрне беләм. Кырыйга йөри торган күперне тоже күргән бар Африкада. Но
Но мындай здоровенный көпірдің ішкенін көрген жоқ әлі. Жаңғыр еуа башлады. Әндігіне шешуге барам. Пока мәшілер көрінбейді. Аллах тағала бет ол. Вьетнамның ненде бір зор плюсы бар. Банда бик зор конкуренция шоңадаған бәйлер гостиницаға супер дешевый. Мен бетенгіл хостелларда яшейдім. 550-600, қайбір хостелларда 800 сум төлейдім, білесіз ме? 750 түрлері бар едім. В основном 550-600-ға сүйешірға тыршайды менде. Бір қонып шақырға. Әманда 540 сумға. Міне бүгін қарағыз әлі. Ненден номер менің бір өзіме. 540 сум тұра мен шошы гостиница. Оғызымны аштым. Аптырап қарап тұрам. Араз нендей панорамный тәрәзі. Мұнда 540 сум. Ничего себе. Ванна, туалет, душевой принадлежностьлер де бар. Душы да бар әлі. Кімге қызық болса, келіңіз Дананг шәһәріне, исімі Ысбай деп аталар. Жиыштырулар так себе, ентігінде мұнда бик нашар жиыштырғанда шүклер нелер ята. Мен какая разница? 3 кішілік бөлме. Subhanallah. 540 сум. 145 мың донг по местным деньгам. Әлі балконда бар. Жиыштыру так себе енді. Балкондан шығып қарай аласың шәһәріне. Дегенде деңгіз. Дальше барсаң, мына бұяққа анда деңгіз. Бар хостеллар 250 сум тұра. Мәйтем, яра көпмі ел жүрдім, көпмі мәшақатлар кешірдім. Сынаулар да болды соңғы вақыт. Кім енді біле шул аңлайдыр енді. Шуға мәйтем, бір рәхәтләніп, өзіме гостиница алайым деген едім. 540 сумға көргеш интернеттан жүгіріп келдім де алдым, мәйтем, нәсесің. Бір мәртебе кішіше жау етсең болайын дегіл өзің отказы бітірге арамын. Ато шулық мінә бұл 540 сумға мен неде Куала-Лумпурда, өзіңіз көресіңді. Куала-Лумпурда шесіғын айткенде әленде бабжатникларда почти яшагенім болды. Мұнда ничего себе, субханаллах. Жал етейме рахатланып. Міне шықтым. Міне мен кештірін гостиница бұл. Бай деп атала. Мұнда андай гостиницалар бек көп. Бик көп болғанға шуңа бәйелер түшіріп бітіргендер. Например, мұнда бір 700-800 сумға, может 900 сумға ғиыршап боладыр. Қимметірек, батурақ болсайын қимметірек енді. Менің гостиницаның ремонты көптен болмаған енді. Шеқсы еткенде бірінші мәртебе бик мотор ие. Соңынан енді дегенде жемірек, мұнда жемірек, но өзінің 540 сумын алынмай тұра. Міне көріп, қарап кетейік әлі. Ұқшап алдық әзірек. Бүгін күні бойы бір пакетик суп ашышаға дедім. Месіне неге келдім әлі кафетерияға. Әлі енді қимметлілері бар анда, күрсіріген. Мұнда түлкі месінелерғына отырар. Теге балалар орындаға кебек орындықтыларда отыралар. Заказ айттым. Өзімді нәрсекен аңғам еменде мали продуктылар болға түшейінді. Шошындай бір ап келділер. Исімін аңғамадым мен бар, аңғап та бітір болмай. Бұл бүтіміне бұл шариклар нейінді, короче. Крабовый мясо кебек әбірден жасалған. Мұнда лапша деген магазинский. Оны бұтырғандар, зелін салғандар. Әлемді соғыслар. Ақыралар да ақыралар. Өзің ешті алмайсың мұнда. Исрафны рахмет тұрған кіші. Алам екен, шамаса да аша бітірем. Но мұны вообще ашай алмадым, яртысын қалдырдым. Білмейм, жәмәғат нәрседір бұл. Короче, супшик. Что недер майда, имірші пішірелер суда қойнатып, андар недер майда пішірелер. Шо майда андар әнетеге нәрсәр ол теге
Krabовый палочкадан ясалган төрле әйберләр. Мин шуларга алданып алдым. Әйтәм, тәмледер инде булар дип. Юк, вообще. Шу кадәр майлы. Әле нинди острый. Кичке ашадым, жартысын. Теге супчиган токмашын вообще ашый алмадым. Да, кстати, мотор. Шундый менә многоэтажкалар. Калдырдым жартысын. Вообще ашый алмадым. Все-таки эзләп табарга кирәк булачак, монда яшәргә миңа бит әле ближайший 3-4 көн. Либо европейский кухня, либо опять өйдә пешерергә. Но мин яшьтән гостиницада пешереп булмый. Надо даже микроволновка юк, чәйнек кенә бар. Бер чәйнек белән кайнатып кына ашыйсы килми тоже. Шул супчик була инде. Менә бу Данан. Кичке Дананның набережные Минден карап торам, күптән җигергән юк. Җигерергә бер дигән, бу набережные әллә 10 ничә километр. Шундый мотор, пальмалар белән бу якта океан. Аны күренсә, бу якта ниләр, небоскреблар. Мотор инде. Хәзер нигә барыйм? Хәзерәк аякны җүшләп чылатып китәсем килә. Океан сулары белән. Dostlar, eğer sizge biraz aytkan bolsa, Tatar xatınları көп сөйли дип. Вьетнамга килеп карагыз. Что әбиләр, что урта яшьтәге хатыннар, что кызлар вьетнамистлардан да күбрәк сөйләшкән хатын-кызлар күргән юк. Да, вот булдыралар. Быттыр вообще капитально кычкырып басып кой вакытта түзә алмыйча. Ваталар сөйләргә мастерлар. Так, мин все. Кымда йөрим. Хәзер күрсәтәм сезгә. Маларны җырып чыктым. Менә океан. Океан дип әйтү. Сиамский залив инде бу. Шул океанның бер өлеше инде. Менә монда халык бит инде. Тегенде bir зур Будда тора. Тоже bir 40-30 метр бардыр, мондан күренә инде бу. Иртәгә барып килермен. Менә шулай. Менә сиңа океан сулары. Индийский. Малайзия белән чагыштырганда аермасы бар. Малайзияда тынычрак. Монда кешеләр сөйләшкән бер ике урыс егетен күреп. Дананг вообще самый культурный город ниде Вьетнамда да. Дальше будет только хуже да. Там белгәнчек булыр. Пока нормально, шой. Призываннан башка бәяләр ашый. Менә миңа тоже полный тарелка тутырып бердиләр теге әйберне. 150 сум тора. Безнең Россиядә ким дигәндә 1000 тәңкә бирә кирәгәндәй бер. Шайтырып диңгезгә кирип басып торам. Рәхәт. Ora bir 5 минут басып торам, чыгасым да килмей. Әбу Ханифа исемле галимнән килеп сораганнар икән бит. Каралдый Менә мин яр буена килдем дей. Киемнәремне калдырдым дей. Һәм инде гысул алырга суга кирип киттем дей. Миңа кайсы якка карарга, нинди як белән карарга? Кыйблага алдым белән караргамы? Уң ягым белән басып караргамы кыйблага дей. Әбу Ханифа карап тора дагы киемнәреңә кара дей, алып китмәсеннәр дей. Кыйбласы качмас дей. Киемнәрең аякланырга мөмкин дей.
Şimdi haller. Ay! Şalvarım da jüşlen bitti. Zato rahat. Söylesin dengizde vatıktır özü bir rahat. Barıp yıgırıp şuması da keleyinde iş bilen sokurmayla indi. Benim oğlum hakim bunda bulgan bolsa 50 başan teginde kirip keter edi indi. İş bilen dengizde şumurga yaratar. Zammen 2 mertebe dengizde bulduk. Особенно iş bilen sokurga yaratay edi indi. Mene dostlar, kilometr yarım jalan ayak rahatlanıp qımdan baram. Bir kim жоқ абсолютно. Дегенде мен кірген жерде бар еді, бір 7-8 кіші. Мында абсолютно бір кім жоқ. Бір өзім рахатланып, кешкі прогулка теге темсіз ризықларны ішкәртә әзірек йөреп алсам пайдасы болар. Алла теләсә. Көндіз шықтым. Baka okul oturdum, İngiliz tilin yol ettim biraz. Bunda indi hazır kişi oşap paradım bitince mesleğimden hoş olmadım ben. Vapşe beni көңілімі bulgandırıp bitirdi o şu şartlar. Taptım internetten turistki kafe. Ve şartlanganını bilseniz benim. Bir düşünceler satar gerek olsa. Turistki kafega var, 3 kilometr minden. Hatta прогулка була, шошандай урамнар. Кешеләр шулай яши. Бөтенсе сөйли Дананг самый более-менее матур шәһәр дип Вьетнамда шуны күреп калдыгыз. Аннары Ханойга барачакмын. Ханойда инде уже күпкә зуррак бардык диләр. Бөтен җирдә шушындый вак-вак кафелар, белмим мин аларның ул ниләреннән. Yartıda rizığı şuşka işiyor. Teги halal kafelar bütün Dananka bir 15 ştuktur. Menden yirak tugul bir var. Nohanda oy beyle kıymet kanışma. Şoğa dağın teги kravый палочкадан ясалган şukşardan şoğa туры келди. Ол вообще ненормальный ризык. Ризык деп әйтә алмыйм. Вот шуңа барам. Әкренләп. Урыслар, кстати, көп. Мужик турус, скорее всего, Россиядан. Здрасте. Башы киіп қойды. Әз болыр деп ойлағаным, кеш белән гуләйтеп кайтканда бір 10 кешене күргәнмен рус шофер торган. Көп руслар монда. Нечанг дигән шәһәр бар, анда вообще яртысы урыс диләр инде. Яшьләр яшиләр. Şunday haller. Tegende dengizning yor boyu ana tege domlar. Anasın indi plaj başlana. Men plajdan kilometr yarım turam indi. Mesle mektep balalar bunda qıtıralar. Kuşlar matayları bilen yürüyorlar. Bunu şunday yazılar. Devlet organizasyası bulgaç bunda обязательно Мао Цзэдунның фотографиясы булырга тиештер инде. Кстати, культ личностьны бик нык күрмәдем мин. Бар фотографиясы әнә. Менә балалар школда укыйлар. Сәгать 4. Там место времени шәп йөрәләр бunda. Менә кире коммунизмга кайттык. Күрә аласыз. Кызыл флаглар, Мао Цзэдун, әнә тегендә пятилеткалар, неләр, тегеләр булар. Biz җиңәбез, biz булдырабыз. Bütün dünyadan biz alda. Şunday yazılar indi инде. Hörmәтле дуслар, bu indi Малайзия түгел. Монда төпкелек коммунизм булган. Хәзердә официаль коммунизм, шуңа адым сайын храмнар монда юк. Bütün Дананка bir мәчеттә юк. Şirka бар, конечно. Мәчет юк. Хәҗә мөселманнар бар. Вот. Менә храмнары бар монда, ниндидер, менә монда күп түгел.
Anda neçe saat жүрейм, кеше белән бүген бик аз кырамнар күрдем. Бу тирәнрәк йөргән кара керә. Бу буддизмме, индуизмме икән? Кайсыдыр. Менә монда мотор. Гостиницалар может дешевый, но ашарга кыйммәт монда. Туристический район бит инде. Менә бу мотор кальмар дип күреп килгән идем, сораган идем. Шул кальмарны дөге белән ашатыр өчен малай 2 көн гостиница кунган акчаны сорыйлар. Менә сиңа мә. Кибеттән кире алайым берсе. Шәйтер бөтен урам буйлап акырып йөри көнне-төнне байлап. Үзенең арбасында сота, салатлар, ниләр колонка белән йөри. Вот. Шәйтер кешеләр яши. Менә күрә аласыз, где-то 3-4 метр җирләре бар. 3-4 метр домнарына киңлеге бар. Озынлыгы 20-30 метр менә. Күрә аласыз инде. Бу ин бай кеше, бу сразу 2 участок алган. Кем инде хәерчерәк әзрәк ала. Менә мин мисле халык. Менә бу инде гостиница язучак. Шундый карагыз. Мондан хакы бар. Бай менергә дә шу киңәя. Вот. Местный строительләр, эшлиләр, Алла ярдәм бирсен. Шундый домнар. Шулай яшиләр, шундый узкий дом. Бunda машина, мопед ташага. Бөтенесе. Буталмасам 7 метр булган инде. Участокның киңлеге. А дальше син как сам можешь, так и мутишь. Вот домнар. Mesela piyamiler bunu. Koyasın bu коробка. Мен көрдім бір мужикны бірәр мың штук йомырка алып баргандар. Шул кадәр зур күк йомыркалар белән. Индиядан соң бу почти не бибик өтінді. Потому что Индиядағы пип-пип-пип-пип бу минем күңелнең түренә кадәр кирип калгандыр ул тавышлар. Гостиницада булып, әллә кая торып, акырганы ишетелеп тора. Магазин, кафе, урындыклар бәләкәй бөтенсендәген. Шундый бәләкәй урындыкларда утыралар. Вот. Шундый шапочка белән йөриләр, апалар арасында мужиклар бик кимиләр. Туристский кафены күрергә, нары күперне барып күрергә, Дракон күперен. Вантовый күперне күрергә кирәктер. Бөтен сәлимдәр бизнес белән шөгыльләнәләр. Булар американецлар хәзер күренеп тора. Бездәге бөтен җирдә массаж ног биләләр инде. Менә безнең Россиядә кебек салынган дом. Менә бу диминик шешә күренә. Ну, пускай чуть каданда инде. Все, почти 3,5 километрны үтеп бетердем. Истанбул кафесі. Үтеп булса инде монда. Наш төреккә шаган кеше утыра. Гафу итегез, но әкәмәт, кыйммәт. Европейский рестораннарга кирсәң, и то бәясе арзанрак булыр дигән фикергә килдем. Чөнки мин килгәнем Адана кебаб ашарга, дөге, анда кыздырылган ит, әзрәк салат. 700 сум безнең акча белән сорый шуның өчен. Мин Россиядә, Казанда шул угайберне 250-300 тәңкәгә сыйшы башлый. При том, что минем 540 сум, әле бүген дә скидка ясадылар. 530 сумга мен гостиница снимать иттем. Еще 700-ге хамында кебаб ашап йөрергә. Хәзер ошо кирип местныйларның ризыгын ашап карыйм. Адана кебабны кайткач ташый алабыз. Yine bir vaqt Türkiye'ye bargan nasip bulsa Türkiye'de ашармын. Местныйларның ризыклары арзанрак була инде. Ярак күреп кайттым. Иң кызыгы нәрсә, түрк кафесында утыра ике үзбәк егете җимереп батып англичә сөйләшәләр. Йөзләре
Şagan bitinde tege. Mesela Uzbekler, ey biz Uzbekler diye şatlanıp koydular da gelip kuşaklap aldılar. Вот. Alardan söyleşip oturduk. Alar maşina taşıyorlar. Oş şehirinde Kırgızlar, Kırgızistan'dan da Uzbekler. Kirgiziyaga maşina taşıyorlar. Bunda kelgenler tege dokumenta formatlarga. Çünkü 3 ay boyu işlegeç sen kirip çıkıp ketirge tiyirsin. Vizaran diye atalıyın şulayla. Evet, allar bir katı şatlandılar. Türk kafede şildirgen şef bulur şatlandı. Olur hatta söyleşti. No eskitki yasamadı. Men köpnani eskitkiga bugürge turuşsam dagı berişmedi. Men patron tugildi. Patron gana da ruhsat beredi. Şunday haller. No, beyler hibet. Tege skamikaga oturup idende oşuy turgan dешевый yerlerde gana oturup bolar. Restoranlar, kafeler, beyleri ayırıp tuturlar. Yor boyuna baram, mesnilerin rizqini aşadı bindi, опять. Вот. Vay, нормально buldu elbası, balık bilen, hoş. Hazır okeanın yor boyuna barıp, ezerek yuşlap alıp ayaklarımını çılanıp, biraz su kırıp bulsam, su kırıp alırga, hem indi kıyas batkanını kararga anlar, köpürge kitem. Bugün benim прогулка uzun. Soңғы 20 minutta 6-7 orus kişisini gördüm. Birisi bilen oturup başladık. İlya degen jigit, Podmoskoviya'dan. Bik köp mында oruslar. Ekemet. Даже не ожидал. Hayda karama ak kişi iken, скорее всего, Россиядан. Bik zor процент. Kimdir balık tuta, kimdir balına tuta, kimdir jillete otura. Mendegen ayaklarım juşlap alayım yani. Teginde bir jigit gitti balına tuturga. Telefon naşar indi benim. Yok, telefonlar akşam yok. Noyla teginde. Как бы странно ни звучало, дуслар, но деньги суық бүгін. Dengiz suық деп енді біздің Татарстанда июль айында кіретірген, су кіретірген температура енді. Просто мұныншы jip-жылы dengizlerde yürüyüş. Bulsa bir gerek soğuk tuyula. Soğuk tuyu rahat, sıcak. Aldığını ezerek kine liderin jiştira desteklerin. Karahavnitsalarını ya şakası, ya kabata iken. Tamam, riske. Ne bir balayı görüp gitti. Ne tekrar sirpingisler yürüyünce. Ben bundan diler müzik kabızıp, siktatlar gibi şey yapıp, ben diler gimnastik yapıyorlar. Вот. Mataşalar indi tegeleye kul koyuyorlar, lak koyuyorlar. Ben bunda yar kişiler sudan çıktılar. Ben kısacası su kırdım. Bütün yerde kırıyorum. Spesialde bağlar bilen, buyuklar bilen big güçlü valnalar. Özünüz görüyorsunuz indi valnalar kapitalny. Местами метр yarımlı valnalar da var. Şuna big jingil snasitli batalar. Siz mide kalacaksın. Dengizge alıp ketecek. Вот. Su kırıp aldım. Bir kişi adı. Самый kızığı bilesin nerse. Тоже metr sayın uruslar. Suğa kırıp gittim, tegende iki pensioner yüzüp jüri, bir ebi bilen bir babay. Meytem jürigine selam eytsem kazan kişileri eken. Anları çıktım dağın Yaroslavliler basıp tura. Anları tegende baram, mında uruslar, mında baram, mında uruslar. Köp mında kemet uruslar. Neçenka varsan da yanda de вообще de tege Suşiga bargan kebekti. Bütün soru şekilleşe. Sonra bunda yol
толып бұл. Міне бүтін Сейтәден жүрген кішілер Вьетнамның ең мотор шәһәрі дейлер енді мұны. Ең чиста, ең аккуратный, ең культурный, потому что қалған шәһәрләрдә бардак дейінді. Вот шундай хәлләр. Бүтін жерде нелерні пішірәләр. Менә бу морские гады, амары, крабы. Қаразына қарап тұра бізге, сәлем әйтә. Күзләре бақайып қарап тұра. Bir kıymetli verinde o 2900 сум, 2900 бат bir kilo. 2450 ol $100. То есть ben şuna aşağı 1000 tura. $100 tura. Parasının zor kraplar bu, Kamçatski krap mekan bu. Çünkü bilet yalarım bunda kraplar vardı. Oo, bunda 5500 kilogram. Tigrovay amarlar. Hakemet kıymetli evler indi bu. Bunda bütün şu amarlar. Buna kur alasız. Şimdi kraplar. Yüzüp yürüyorlar. Sayıda balasına sinap pişirirler. Buna raklar. Anda evler. Oo. Etmeyeyim indi nesek aşağıdan. Bunda evlerin tozu aşıyorlar. Bunun tozu beyesi var. Bana sana uzun sayıda balasın da rakuşkularla aşıyor alasın. Bana balıklar da var. Oo, kara kız bunda kan balığı yürüyor. Kan balığı yüzü. Bunlar urgen mi, isen mi? Bu kraplar yazıda iseneli mi? Kızları sıkılı. Mesela ne yok bunda. Ya bu bitni, akulalar karagız. Akula şişiriz kilse. Akula tura 1250, to есть 1 kilogram akula turaşak, грубо говоря, aytkanda 5000 сом. Mana bu где-то 6-7 ming so'm sen akula qizdirib pishirib beradilar. Saylab olasında hayvanlar, o büyüdürek огромный амар, karagız. Вообще gigantский amarlar. Bu bir cemaat, men sizge anlatalmayayım, bu eteş gibi bu. Bu реально огромный amarlar. Buna bunsa indi вообще. Belki et gibi. Bilmiyorum, 3 kilo vardır, var boyu. Bunda karagız, даже ne var? Karakatitsalar. Tatarça ben даже süzüle bilmiyorum şeyker. Karakatitsalar. Bunda kalmarlar. Bunda yüzü büyük biraz. Kalmarlar, karakatitsalar. Saltamandan pişirdi aşağı derse kirek üzüne. No kıymet конечно. Bunda tek морской огурец miydi bilmiyorsun. Buna kuralasız ne kadar zorlayır. Ne kemet zor. İti vardır imanın, çünkü belekelerinde it tokum yok mu? Bunda raklar, kambala balığı, bunda dağın kalbala. Yatıp tura bir üstünde kavyor gibi yatkanlar. Bunda sarı kambala, oh kızları olayı. Bizge karab tura, selam eytene oğuzu. Ужас, здоровый ekan bu sonrası. Bilmiyorum ki vesi ne kadardır, no beliş tabası kadargina var bunun gövdesi. Onu çekmiş, şort yozday, kuda men zabrel. Özümün gastinisan 54 kilometre gittim indi. Zato bazar taptım. Mene avokado, mango. Bizim yoqda bir kıymetli bulgan evreler. Manda şes etkende bek dешевый. Şanasızım yok mu? Mene bizde 300 tenge tura turgan mene bu avokado. Bir штук. Bu avokado tugul bası mango. 40 сом bunda. Magazinde kıymet. Mene bu 40 сом. Mene şu avokado bizde 300 tenge tura. Dragon fruit mene bu. Bizde вообще от başı kebek tura. Manda beyesi mene şu 70 сом mene şu verdim. Yani bugün rubelnin beyesi okurup yalsın. Yani tağın yok şurada. Buna yürüyüm mene fruktolu işçiler parap. Balıklar da var, diler de var. No benim kokun yok. Şuraya.
Hem pişireyim bir çes etkende arzan. Vietnam'ın mene bu mesni xalq sata turgan bazarında жүрсең, magazinga barası ekan kıymetinde. Ne kibetni tabap, mında bir atnaga produkt aldım. Ekinlep kine, oşıkmışa gına bir atna boyu oşarga jitemeyin Allah tilese. Çünkü kun sayın çıkıp jüri başlasan, ordırı biterecek. Ya bulay normatif ötelgen холодильникка tutturup koyasın dağın bütüne görür Allah'a şükür. Suda çıkıp jürisi bulmayın. Bir mertebe ucunga gına çıksam şunu jiteşek Allah verse. Hürmetli dostlar, bugün 3. gün Vietnam'da bir toktavsız yağmur. Vapşi toktamay. Buramga bir de çıkmadım bugün. Keşke kibitten olan produktlarını aşağı oturam. Bir toktavsız. Vapşi toktamadı. Ben şunday hal. Sezonlar değil. Zdaniye zurusu. Lent Hotel degen, no isim olmaşıngan indi. Min anlagancha ol Lent Hotel bulgan. Anları ol разорился. Yanı mene min tura turgan Asbar degen Aybas mı unuttum ismi. Şunday otel satıp algan. Вот. Şuna uşatın neydi setkende bütününe bak. Pek şey istirmiyorlar da. Kişe yağmur buldu günü boyu. Şuna hazır. Наконец çıktım. Kafeler, eskiler, karılar. No bu gramdaki nilerin oteller, kafeler. Мен ручка керек. Мен қазір уже 4-5 ручкам бітті. Английскийni оқи yazа. Шуңа қазір әзірек набережныйға шығып, набережный деңгізнікі тұғыр, анда көп жүрдім енді. Набережный Елғаның набережныйына шығып жүріп аласым келе. Аны қарап, көпірлер қырына өтіп кетесі келе. Не бетінде. Ручка қара керектігі ширкауыны көресім келгені. Мәшіт жоқ мұнда. Шақырда вообще. Зданиеда отыру туйдыра. Тем более күні бұл яңғыр бір қоя шығып болмақ. Ишіп жауды кеше. Капитально ишті. Вообще почти тоқтамағыза бұғайын. Шуңа бик қаты шығарға тілек туды бетінде. Малайзияда өзінің плюслары, мұнда өзінің плюслары. Шуңа тегі идеальный орын жоқ. Бүтін жерде деген сеңа шаған, сенің көңіліңе жатқан моментларын табырға бола. Не туристический, относительно чисто мотор район таптып қарағыз, тек кішілер тұра. Біз Вьетнамда нашар тұралар деп ойлаймыз. Вообще бик бай, бик мотор, бик современно. Шошындай қысын узкий домдар, конечно, олар ойламағыз домдар шуға қысын. Олар ұзын 20 метрлыққа. Вот мына кімдер цехты ашып жіберген нәрселер ясыйлар. Мұнда парк кебек әйберлер де бар. О, турниклар. Мен турник керек. Қазір бір ой, наверное, турникте болған жоқ. Мен кәнеп-кәне местный урамдар бойлап барам. Жерге көрді. Бір интересный здание көрербіз. Нәсә болар, нинди болар. Исторический ғана шаған, но шул вақытта слишком заманча да, современный да көріне. Бұнда қырда ниндидер таштан жасалған әйбір бар енді, бұл ескі кебек. Бұлай өзі интересный көріне. Кіріп қариға әлі, нәрсе екен. Ну, ескі болса да мұнда капитан заты ағаш мұнда достар. Ағаш тек ағаш. Мен мұндай ағашыны ғымырымда көрген жоқ. Весь жүнлі ағаш. Қарағыз, бұтақ үстінде көп миллион түрлі ағаштар өскен. Кіріп қариқ. Қияфеті бойынша бұл католический храм. Но биклі. Кіріп қарап болмай. Вот, даже аптыраттылар әзірек. Яқшы, көпірді қараға кеттік. Бір гәне тұр, 2 көпір қараға мен қалынаштырам бүгін. 2 зур көпір. Бірісі дракон көпір. Екіншісі зур огромный вантовый көпір. Алла тілесе, қай көрібіз. Достар, Аллаға шүкір набережныйға келіп жеттім. Мен набережный бұл елғаныққа, бұл елға кірініп кіні деңгізге шыға, океанға. Тегі көпірді мен жүрдім, енді қарап келдім енді. Қабек полноводный елға.
Mine Drakon köpürü, ortada Vantovый köpür. Şuları korup geldik. Ne bir yüzünde buyla bir jürü balığı galezirek. Şuları motor bunda. Diresen bir yürek de mene olsun. Noyni bilmezke kışta. Ötekinde karavel de var elindedir. Огромный яхта. Российский олигарх яхтасына шаған. Егетлер balık tutalarını. Так, dostlar, mene tege яхта. Российскийдер деп ойлағаным, российский түгіл бұл. Organ yaktı bu kayında bu. Yaktı bir свежа көрінмей. Уже bir yürütürken karavelға шамаған енді мұнда көбірек ашилар, ішелер, жойделер bu kay. Şundu yaktыға шаған bu. Da bu көптен күшмеген енді. Көптен bir kaya yürümüyor bu. Так и тра. Потому что мында здание салам десең, жер алуға керек, дом көтеруге керек. Мында каравелni кетіріп қойдың да, екі тарапын электірдің деген. Міне сен ани бизнес точка. Еще не мотор. Здоровенный, конечно. Марина ресторан. Бұрын оған енді қарағыз. Ішкен мотордар мында. Hadi nabirinde fark getirdiğim bunda spesialni ürünler yasaganlar. Опять şol узкий domlar vereyim bütün yerde. Mene bulsan sobini qarağız indi. Mene bu узкий domlarını görəsizler. Acayip. Yılga suyu bir çista tugel. Bunda motor balıklar yüzmezdir indi. Golavastiklar kadar olsa. Mene turistler jıyılgan. Mene köpür bitindi. Karalar. Drakon köpürü. Karablikler yani köpür aslında jol iterler. Tuzu kuyuştan kaçıp. Yanında nedir? Hobbitlik de var, тоже bir drakon. Efendege. Burası karavel oldan. Turistler var azıyılgan. İşte kadarlarını bulup jürüyüm indi. Yine karavel. Думаю, да, относительно чистая aytganda. Her vakitte de köpür aslında bütün kızık движуха. Bunda da şolay böyle motor ettirip buyaganlar, yaşlar jıyılgan mopedlarda ne көрсөтөлөр. Mine bunda bir местный физкультурный секта var. Bular biyler, jıgılıylar, isemsiz. Bu bunaqa başladılar. Big modlığına biyler el bular. Местный ne buğay bu? Gruppa, mesela var yerimizin Rossiyada breakdance gruppası. Todos. Todos gruppası. Dostlar, big motor biydiler, koradım, big shottılar meni. Selam eyteler de selam eyteler. Tege bulay ittirip, tegele ittirip. Meytem mena tugul bit ol bizim Tatar halkına ol selamını jiberek gerek. O jiberdiler, barıgızga da ad duşi selam barsından da. Men endi Drakon köpürün koradım, jürdüm, big motor, big интересный. Hazır gittim Vantovый köpürge. Ol zor, big интересный köpür. Ha, anda korarız. Halil kafet yaptım Malayziyski Kerim degenden yok kızlarda oturan kanısa to bir görünmedi. Gelip gittim. Köpür yanında. Bunda Vantovый köpür kıyında пешеходный köpür de var iken. Men şu aytıldı. Bunda şunu mikrorayon. Аккуратно гана. Тегенде колесо обозрения, шуртово колесо. Міне бітінде Vantovый köpür.
Огромный bir bağana şuna elektirilgen bütün niler evreler. Bu pişikhotni deganini. Bugün benim прогулочнигim bola endi. Жүріп көріп қайтырға. Көпір астында опять целый парк uyushtirganlar bunda. Кстати, бик матур, аккуратный парк. Көпір мотор. Bu көпір тоже интересный, достар. Шахматный. Хаттан қорқып жей аласың. Хотя мемшеттігінде де жүріп балдыр жеу. Мұнда рахатланып жейрейсің. Қорқмайша, жафаланмайша. Біркімді меше етмей, қамаша оламай. Қараңыз, инде зор бейбі. Бігерек. Кабеллеріне қараңыз, жіп түшкен аның. Her birisi өзінің угол наклоны белән бағана тоже под наклоном тора. Торы түгел. Бабай балықтың тұта. İşte көрмелер, килоярымлы şukuları, lişleri. Böyle bullar, böyle tağlar. Ben sizge Vietnam, biz gül Rossiyada turganda olaymiz. O Srednye Aziyalar, Южный Aziyalar, Atstalılar deb yo'q jamoat. Urunları bilen bizden de көп kalga gitken iller. Şu Vietnamlar, Malezyalar, Malezya вообще olga gitken o. Sözüm yok ben oturdu o. Hakamet savriminni ilmin mallayverni. Европада болған жоқ, но Европада талай түгілдір деп ойлаймын мен. Анда шундай продуманный логистический yürü urunları tertipleri. Sözüm yok. Şunday haller. Dostlar, Jilin taptıramadık köprüde. Neseytmekşiyim, tegi bulutlu sin verнулся деп айталар бит. Mana bulutlu sin qaytdı. Benim turda turlar qaytmadı. Benim telefon made in Vietnam. Bu telefon bana siz qaraytırgan, yazdıra turgan, ol Vietnamda yasalgan. Мен мына Vietnamda yürüm bitin неше? 4 gün mende уже 3 gün. Вот şunu aytasım keladi. Туған жоқларына qaytdı bit efendi. Şatlanıp duyamıyordum telefonu. Aytam so'nggi vaqt cho'ta tupitda nasharroq tushira boshladi. Связь nasharroq tuta. Туған yoqqa qaytqach havolar da boshqa bitdi. O'zgarib ketgandir bosh tezroq. Men уже 3-4 kilometr yurib qaytdim bular. Всё, bu yerga yurgandilar. Slabig'ini bilganlar hozir уже всё. Professional biylar. Bunda yaklar yig'ilgan. Bundan önceler mutlu yigitler kızlar yığılgan. Bir gerek mutluylar. Bir apetiyim bulduralar bu. İngilizce söyleşmiyorlar, şunu sağ olur. Bir kim söyleşmiyor başta. Bilmiyorlar. Tek men dostlar qaragan uttum Vietnamda sütkenin dediğin. Çünkü ne gerekmese gel bulanın dinleri. Budizmga da şamagan, Hinduizmga da şamagan. Nerse bu вообще? Инь-янь, цзы. Bu bit bizning nindi dinali. Ne bu значокni ko'rasiz? Инь-янь значогы. Laosizm bu tanmasam. Laosizm bular. Mana mashlar yugurib. Konuşalım. Лао Цзы. Ну, Лао ведь он на самом деле даже динде түгел. Bu же философика болған нәрсе ол. Білмеймін. Қайтқаш интернеттен қараға тура келер енді. Теге шіркеу янына өтіп барайым, ишік ашық. Yanında nedir? Местный святойлар да бар бұғай. Чанча, Гучи, мотор басқыш. Прямо Зурзалға барам екен әлі бұл.
Karagızçık motor yasaganlar. Biz yasayar bitti keyin baytlarga mına tergen evren bundan indi. Motor yasagan. Kirip görüp şey indi. Onun içine kirtmediler, bekler değil. Başkım benim pastırma. Manda jıyılganlar, misini Vietnamistler, Hristiyanlar. Emine bu ziyaret dostlar. Şanasız mı yok mu? Karagız. Karışıp baralar krematsiyaga kremiyerip etip senin 95 kiloluk gövdeni bir telefon korupkasına tuturup külün getirip birerler degen. Men şunda kıstırıp koyarlar da motor ittirip birlikte bilen jobalar. Anlar kilesin degen. Tege ıskalatka kelgen gibi korap turasın nindi seksi de qaysı tuğan jata dep. Men bunda көрө аласыз. Mesni Hristiyanlarını. Kadın kızlar Maria degen isimler bilen baralar. Paula, Teresa, Maria, bitiş. Bütün Hristiyanlığa koşkan kadın kız Maria'lar. Августина, Анна, Доминика. То есть, кушасың екен, сен должен местный исем, нені, европейский исемні алырға. Міне көресіз бі нешек. Дин, все-таки тіл білен, культура білен бәйлі. Нешек біздің татар халқына да ислам дini келгеше ғарап исемдері келді, фарси исемдері келді. Шойық, мында даған башқа динні қабыл еткеш, башқа дин, башқа милләт исемдері кірі. Вот. Ne şolay. Şunday haller. Şuna din ул ошимы sizge ошамыймы политический инструментов продвижения некоторых национальных, культурных, идеологических принципов. Әлі мында месний зиратта қарас көп моры. Мында стенаны зор айта башласаң, bir 100 yıl var mında. Korupkalarda kuyruğa vurun жетешек. Vietnamski hazırlanırlar. Bugün Van Luang bilen Huang Tao үйленішекler. Барығызына көтіп қалағыз, келегіз, қатнашығыз. Мен шындай мотор приглашение White Swan. Шындай мотор жерге көтіп қалалар барса. Шындай мотор оформлен барса да. Культур-мультур. Міне ақыраны бек құтыра бұл. Әтленіп жол етіп біттім. 4 күн тұрдым мұнда. 4 күнге 2100 жазым төледім. Шоды рахатленіп жол еттім. Қазір Ханойға баруға керек. Только что соғыш башланды, ракета ұша деп тұрам. Әлі ненде қорқыныш тауыш еді. Жүгіріп шығып қарасам, военный самолет ұшып кетті. Деген ендедер истребитель ме неме тауы ұшып егерақ қорқыныш екен. Бек яқын, низкі ұшты. Құяққа кетті. Шылай яқын көрген жоқ әлі. Бір 100 метрден үстен көріп бұлайды язуларындағы. Тауышы бек қаты болды. Қазір кетем 6 километр тұяққа. Автобустар чөт көрінмей. Нешік барығадыр. Аллаға тапшырып. Интернеттен таба алмадым расписаниені. Bütün evlerinde Vietnamşa. Hazır Hanuy'a avtobusta bıra gerek. Çıktım dostlar. Avtobus yok dediler. Taksi çöte 350 üstün sıray. Yara 6 kilometre dönce mesela 300 üstün. Şu yürüyüp çıkam. Hazır прогулка olur. Gece yağmur buldu biraz. Sonra bir oturdum gazete. Hazır прогулка da gerek. Fiziki. Allah'a tapşırıp gittim. Yol uzun. Kim degende 1 saatte 10 minut примерно var ağa bu periküstükler bilen, neler bilen, perikotlar bilen. Allah tilese. Motor uğramlar boylap baram. İşte sana etkende 4 gün, 5 gün bunda buldum. 2 mertebe güne Okyan'a barıp geldim. 1 mertebe su kırdım. Kayberler optırağa mümkün. Nege gün sayın tugun bilmiyorum. Честно
Resimdeki balay plajlarda nasıl stilli motor köpek tuyuldu. Valnaları yaxşı. Ömrümde de uylanmağayım. Uylağanayım dengiz kıyında turgaç gün sayan su kırı bendik. Oказывается, gün sayan su kırası kelmeyken. Kınlar kızıla yürüs kelmeyin. Belki şunda da sebebi. Ve kısaçı Mazda, Peugeot ve Kiev'de maşinalar satılar. Motorlar var üstte. Her bir milletin özünün kiyimi var. Onlardan milli kiyimleri. Reklamları yok. Milli kiyim değil, Avrupa kiyim iken. Böyle kişiler muhabbetlerde aslında kadroda yok da kopma, manda kopma. Hani gazel jüri. Varabız dalşa 1 kilometre öttik. Kilometre yarımdır da şu. Ben dostlar kardım elmesini müziğe. Esne hudurniklar yasagan kartinlerini korup etik galeriyalarını bildim de aldım. Tak. Bağlar resimleri var bende. Tak bende bağlar ana resmi. Tak. Ben bunda nindidir tiren mağna var indi. Kim nerseni ko'rgatili shuni ko'rashak. No, men valla vitaminni manday formada bo'lgan san'atni men qabul etib o'tirolmayman. Mana bunda kolyaskalar invalid bo'lmadim men turmush og'ir ekan. Menga tabiat, natürmort shunday bizning primitivniy kartinalar o'xshaydi. Так, o'zi yer nesashlarga motashabi. Bir yigit ustunda jo'ylaydi mana понятно. Mana bu bo'lmeni shada bitindi. Mesni xalqning biz bitindi. Masuda yürüyüz, alar düğü basularında. Ondan iyiler, hızlanıyorlar. Baydağına indigine ildirmi, bütün illerde müzeylerde şu halde halkın tıraşlığı çağla bitindi. Tekmine bir peyzaj. О, интересная картина, кстати. Класс. Мне кажется порой, что солдаты из кровавых не пришедшие полей урыща көресме. Калашников мылтыға. Мында битинде соғыш болды, Вьетнам соғышы. Шуңа орысларны Россияны мында бек яраталар, хөрмәт итәләр. Безнең халык аларны поддержать итте, в итоге американнарны куып чыгардылар. Һәм шулай итеп битинде Вьетнам коммунизм иленә әверелсә дә, бүген коммунизм инде моның номиналь матурлыгы өчен генә дип әйтер идем. Так. Что-то bu bala artık başı zor. Nasıl первобытный çaklarda indi. Naциональный milli герой. Әләкім батыр. Міне o kişilerin bitleri sararak точно бауырлары ауыртқандар енді цирроз белән чирләгән кешеләрем булар. Менә бу кармак көрешүкләрдән ясалган балык. Вьетнам битендә диңгез иле. Шуңа монда балык тотуга аеруча зур игътибар бирелә. Менә литографиялар бик матур. Синдеров стаймисный. Просто резьба бик оста писалган. Так, бunda үзенчәлекле картиналар. Мен дә көтәм сугыш турындагы объектлар булыр бит. Нам интересный картина. Karabiler'de söyle işler var.
Ah, tankistler. Так, üçüncü turga kirdim. Bunda rendimize gebirler. Bunu искусство ягынан караганда инде бу искусство считается. Так, ренди артык эротика белән попахивает бunda. Так. Bakayım doğru. Hadi yersinler. Neyse yeterli. Artık boy kolleksiyonu bekmesiydim. Benim Özbekistan'da, yok Tacikistan müzeyinde kurgan, Özbekistan müzeylerinde kurgan kolleksiyalar köpke nağarak şadı. Hatta indalarda peşeksiz soğuş olmadı. Vietnam'da köpek. Vietnam elbette basıp kona kele. Вот мене Вьетнамский национальный жилище, milli yurtları. Şunday bo'lgan. Meneki Vietnamistların kiyingenler, Fransuzlar kelip kolonizir bitkençe kadar dumların indi bo'lgandan ortda. Вот. Bu endi kultura, гончарное мастерство. Вот. Basındır patları. Hasta bir peremeş yata intikip üstünde basıp dura. İndir mihraplar. Deniler maskalar kısaca. Maskalarların TED degan beyramları var yaratalarların. Şu takiyeler bakın bu maskalardan. Şunday Gönçarnay kızıl bolçukta yazılgan yerler var. Bunda bakar kolay türlü metallardan yazılgan tarihi narsalar. Bu Stolechny görüp tugul bit. Kısaca men sizge söylemedim. Vietnamda iki Stolechny город. Южная столица, северная столица. Официально Ханой считается, а неофициально ikisi de ganalar Stolechny принципlerini yaşayırlar. Birisi Южный, birisi Северный, Драконный köprü. Так bitti şunday müziği. Barayın qarağa. Nendidir bir jamalık buldu, hatta ezmez bolsa. Artık nerse yok bunda. Vokzalga bardım, men şunday mesni şirkov taptım. Finland degan. Qara, sende интересный башнясы. Территория, мында жиштiralar местный община. Пастырдың domu местный medreseleri, dukul şkolları. Интересно. Kirdim yani, quvub çağırmasalar. Şunday mene zallar. O da qabızlar kirgende ko'rdilar bakalım. Bu tavuklara yılmayıp dura. Bunda bilasizmi ne problem? Вообще söyleshmaylar vietnamistlar. Anglizcha. Meytem men jiddiy tilda söylesha olam, normalni ettirib. Siz meytem vietnamskiydan boshqa bir til bilmaysiz. Oqayib qarab turalar. Bek nachar ol jamoat. Mana biz Tatar xalqini men nega shulay liq yaratam? Chunki biz kichkina shoqdan bilingvalniy bo'lib o'sdik. Bilingvalniy ikki tilda söyleshamiz. Tatarchada, ruschada, shungadag'in Tatar xalqında, Tatar tuğrindi. Любой xalqda qaysisi ikki til bilib o'sa, Alzheimer şirleri, türlü akıl kitu prosentlari ko'pga azrak. Chunki baş miyinin bir ölüşügüne tugul, ele neçe ölüşü одновременно işley. Hem şunadag'in ol ayıruşa faydalı bulup tura, kişinin akılın, zihnin, fikir yürütü usullarını saklav için bek güçlü narsa indi bu. Şuna da hürmetli dostlar, tiller öğreniniz, tiller. Любой moment siz любой kişi bilen söyleşe alsanız,
Şu kadar zor şatlık ol. Buylap baram bir restoranda gördüm bunda acayip motor. Qaragız. Bu restoran duşu yasalgan. Balıklar da var böyle. Да. Мне интересно. Hello. Ezrekkeni xalta kelib chiqqan avtovokzalga 6 kilometr deb men dürüst qaramaganman. Avtovokzalga 9,5 kilometr ekan. Hali borasi. Men уже 7 kilometr o'tdim. Avtovokzalga tag'in borasi. Ana, kстати, tege vantovoy ko'pir, big motor. Men ikinci yoqdan eğlenip çıktım onun yanına. Dostlar, bu köpür, оказывается, yılga da dengiz aslında üstünde değil, просто köpür. Bunda развязка big zor. O adamın salıp koyganlar. Big sложный bunda развязка. Terezeler yok, takımga gerek bu sapitimiz. Bunda pahalı мастерской. Barbershoplar, çeş kesişler bunda. Hello. Если что, köprü aslında rahatlanıp istirip koyuyorlar. Şırta gitmiyorlar. Rötürüp işleyler, şırta gitmiyorlar. Akşa gerek olsa biznes. Vietnami biznes. Mene vokzal. Ben hier trung dam da nang tegen. Mene iki etajlı avtobuslar, sleeping buslar. Hazır hele İngilizce bilmeyen kişiler bilen nechektir söyleşip ne olarga gerek? Bilet alarga, tabırga, avtobus süzüme oturup ketirge. Birinchi 8,5 kilometr bo'ldi. Bugungi прогулка. Hele Allah'a şükür ki bir yaktan bulup yakşı kıyaş kılan olsa daha da olarak nerse. Git isteyen yerine kilemindi. Ne kadar hayvan degen. Hazır bilet olarak gerek. Nişe kalarga? Hayda. Zala kirdim Allah'a şükür bilet aldım 400 bin donuk tura. Bizim akşam bilen gidet Mende 100 miken, mende 200 so'm chiqaydi. No, yaxshi endi ol. Sleeper bus deb atalgan, men sizga ko'rsatiraman. Juqlab bora turgan karavotlar, o'tira turgan to'g'ri, karavotlar. Avtobusda karavotlar yasalgan. Вот, ham endi kechga 5 ta ketamiz. Ertaga bittagina kelib yetamiz. Hali 20 soat bor avtobusda. Uzoq endi yo'l. Hozir nida o'tiram, vokzalda. Wi-Fi berdilar, Allohga shukr. İnternette ezrek statyalar yazayım, okuyayım, qarayım şularını. Dostlar, sleeper basqa o'tirdim, mana ko'ra olasiz. Sleeper basma shunday idenda biz yotib turamiz. 2 etajli karavotlar. 3 ret. Kimdir üstüne o'tirgan, men masxalikda. Bek интересное решение. Karavotda yotib boramiz. Mana bunda bosh o'rinlar da bor, ko'ra olasiz. Oturasın da gidesin indi.